Nošenje prstena prisutno je u gotovo svim civilizacijama. To je znak autoriteta, časti i dostojanstva. Takvo značenje imao je primjerice santorski prsten iz rimskog razdoblja, britanske krunidbeni prsten itd. Simbolizam prstena usko je povezan s njegovim oblikom. Prsten je krug i kao takav simbolizuje vječnost, jedinstvo i cjelovitost. On također obilježava povezanost pa se u tom smislu javlja kao znak saveza, zavjeta i zajedničke sudbine. Pridavale su mu se magijska i isceljujuća moć i nosio se kao talisman. Brojne su priče i legende o prstenu. U sumerskoj tradiciji prsten je božanski atribut i nose ga bogovi. Grčka mitska tradicija kao prvi pravi prsten spominje Prometejev prsten. Zajednička nit koja povezuje ove priče je ta da prsten za nositelja predstavlja veliko iskušenje, ali mogućnost da pobjedi svoje strahove, sumnje, poroke i tako stekne najveću moć. Moć vladanja samim sobom.